Senya amampanyin katu gwa no na obeka enra no kire se on left sa ban na ogina mra no so ade to oman no komu no wasan extend bio mpachwani extension ne se social gathering se nipa be dodo be bo apeso aya adibi intense se wobro aduonu enum 25 yeah afi oman borders ahro wa ya tutum no eno nso nya de a wori bebue obetu anamon bi kra na ebe bi a obosumi awie ye sasem na tum medical can say baby ya du no eye ne a eseso bi biara ankrankre bia in your quiet moment ususu say nipa nkwa den bio na desese be yeye great baby ayare na kwa kodu no ya ayehu pa ne hunu ne say obi wo bia sebe odi to ba ku ya besen ko HIV ho a and obi anim say niema be ahoro bi ngana bi esa bi na efa so eka nipa horo be yide obi akoso adibi ni refi no wonso akoso ebi a se ne ade bia wo kire mu no nipa nsa ko nanim be ye mpan be ya Hassan echi dakro na bia eno nso akofa half for the aba wo sabofra na se so okọ nso wakọ akwawie ohaw na ba den eze ye bio meti nsem bia na ye nuanom bi no mo kire se o amanfo kasa wo kasa na mo mampanyin lifty lockdown na no menti ase wo ho no menye ntum papa sanse ya ma omra sese wa be ye eja eje se wo ba akofa blade a obetimi atwa no na wonim se ade na abofra no cry no e de ohaw bebre no na ubeje fini se mo besunti wo se mi nya me nwia sete papa se sa na eze eja ututu anamon ana basa wa wakasa ya manfo bi kasa na ono mampani no nkasa mu no ono wabeka a wo ye eja ono what is all chechire mu se manfo kasa anti no yi lockdown na na so ono osi based on science and data in the science and data no se fanisi bia why a lockdown na confirmed cases are what ye less than nipa dodo nganye bi sabri no mu no no wonu apem ba ko ana mebwa ye be ya hanum ni bibi around 500 enne bia ya du no enkyere se yerba fom okay ya pagya uma kosoro okay na me guess what you say na based on science inti ene ye lefty sade no ye lefty wie no ade na pagya no inti science bengning data bengning anka science de ehwe kokan ana mebwa ene ya science beng data beng enkyere mu no ya braso ye enkyere mu na odi ama no onye convinced o okay so say a backlog no ne ma ye hu sa dodo because time now all left bia no ano obekasa bi obeche so sisi ya testing nipa dodo say and at a point o catch so backlog ego and I know catch say sisi ano backlog bia ni ho o ma clear efi ho and o ma like 3 days continuous there and o wie ye no o ka say o nti e chere say daily infection cases are daily cases are eba no so eti unhune science no yeah what is na ade ya shase no kan bro fi bibi ye vertical na bibi ye horizontal okay so what vertical ne won a wodi fia ma no ne ewuro mangunum horizontal ne ye community spread ye ngankasa aha wodi sankrofo okay tie ni ye pa o patchomiti mpremprenyi se wodi obi de ade be abonten na me de ye pa o se insu anam nnim no utuma sa wonya nam so na meka what you say asubura na subonten anam nnim no ugu esa wo ma wontimi nyi nam wo ma ne nyeye okay enti se ugu esa na wontimi nyi nam wo so na se nsu no nam wo muntia backlog ne fin na bai backlog ne kire se nipa dodo no erinya ade no wo Ghana from 1 2 3 4 and there ye were 4700 ya o comment to emo hu backlog ben bio
Now me you do 3,000 something. Me bet is also fake grad you do peak. Want it last week. Peak in na fe da couldn't find. A brass will say a bang no bet na see ye bill. But man paying say na nansan say be could be nansan opediase. Me who na me jatum say ampa kona wo kwa no e betimi aso aba mo man na ampa. Sente sa da na meka say e ya waste of resources. Yeah? Yes sir. Man paying ni ndi nkomo nra. Na ne nsem o kan no e ya ye se ne a o man paying ni Ghana fo ba be di nkomo a o hwehwe nsem a e ye de no abeka kire. O man paying obuabua nsem a osusu se ebe ye ngasom de no aba abeka kire enya na montu a esese o man ni tu ene yetu. Denje na meka sa o man paying bai no o ka asem bi nra na ne o kan ne se oh ye proactive sente sa anka number ne be kosoro. Okay. Amanga huru bi kura boy ngaba so ope bibia abesua fie hwehwe anka America say na kamera na se nipa dodo 4,000 plus 4,700 according to president na nka ne nansa bepem ne ebi esu atew enko suru bi oye eno na nka ye pe bibia esua fie ho nipa dodo na ona mpato wa test so on test oye miti he won test me ya won you see I testing na ye no BPS for na can say any random testing but see I testing the until say ya identify bia uni obi anya contact na I don't na me kire ya I don't na ye hu no how do you understand all this Kena you see me also me catch was say ya ma experts na be ka say e braso say ye nga ye be ma abanga te no ase say nia ba bi ntwa ye no ese say ye manete okay we say nipa ba ko pe o according to honorable no opampanyin kan no or they are sang nipa ahanum 500 okay say nipa no wonga say dey abedagwa nti ebetimi akoye contact tracing okay ana yesa na tenen no wonga won so won de no woye wo from then asymptomatic symptomatic no enedi yes sir bibia ma ni timpa ne ye ne hwemu nhya se mfinsu ye nti obi anim ehye no ho yare no ne spread no na yehu anya ne kum pe yen bebia yewi ne spread no yehu okay nipa ba ba saba nan bet manya fi obi nchen just at a stroke ehye no ho onyare ye nti ni esese oman no ye ne se anamon ben ni yetu beyond their ankrankra be ye no abandon nore ye beyond their obi ankasa de ne destiny ahye ne nsam pe na president achicha ma ye no den na oman no yare ye is it about testing alone no say den no mind no ana den na aban ye anka yete hayi Madagascar kire kwan Madagascar so yatena ya nya aduru bi tie ni metio whether nim true or whatever here was Center for Scientific Research into Plant Medicine e wo Ghana ha yes sir mampo akwapem yes sir and now that just adan nyankopon ya adoma ebia ebibrim ayare sabet ma solve aso anu amai na mesusu ni o ebia tete nyina sabe opapu ye okwan ye fa so esa so no opapu ani kata ye okwan ni nyina ye virus ni bi okay ye okwan ye fa so sa opapu oh ni nyina ye virus ni bi obabu ya bonchin enu ye apapon yen ya kan na mo ka papon yen ya kan opapon aha no ye opapu na opapon aha okay enti then na anamon ni etu ho nkasabri mampo akwapem there was scientists go na you are sure say omonye sir because doctor na or Prince Papa no the sample me refi doctor ni din ye ne na di nkomo wa ha those times are not expecting e ba no emo ka said they have been charged say omon so nkrofo di nro ne eba omonye mu enhwehwe mu nti they are also working tie e ho ye research center ani enye approval nkrofo de druba research center no be here resources on their own yeah I mean so menya expert on sania man okay but I mean him say inura what de bua sa COVID-19 nyina eye nura ehye nipa ne den na ono ankasa na immune system na disun kunim nti no say recovery so that say cure recovery nti onya bia na be bua na be hye ne den ye wonura huru bebre me pese me obebidin okot mampong sese ya obi anya
a 3D pa te se den a wo de mana etime boa wo kwan bi so na virus ana me boa enti a 3D dey any virus a 3D what can it then parasite that's right enti ba meka no twi ma ni nyina ye moa wa kroye bia say ye mo say moa wa no obia ne de otimi ye bacteria nko na virus nko enti ya mejatum na so ni nyina eboa wo kwan bi so enti anka na monga yetu ni prempren ye fi ha ye du ha ye fi ha yakodu ha ye fi ha na aban ye bibi na sebe wo ba na beto aban na ne ye de bi wo tsena ho kakra nke ya say wo de ya man josem sa ye fi yakodu na ite sa amane boni ensemo de beto monim enye no ana oye na ya mu unhu wo sa ne nkasa ye bibia e kire kwan okay bibia e kire kwan bibia yakodu prempren apart from say ye bebo ye ho ban no then bi oh kai me do I have to go over that you see apart from say ye bebo ye ho ban no then bi aso mani and then because there was a time one of the updates or Professor William Bidin any other scientist omo ye ejuma e wo lab omo hope say something can come out lab what you test na lab or they are doing research actually I agree. That professor one Professor William B was university of Ghana say yarea etime dinya say ye hu ne sasoda won fa ne say oh da anamontu of course it's a say enibre o sha enimere ho oh yeah enibre na way okay so proactiveness na president kind no na twema so na be proactiveness and na omampanyin enti tena se jaya kwantu si opon no tu kwan oh and then one enye ne ansa na enwura ha no but we have passed ye passing dabin mamenka wa sembi ya fanise bia wasu so wonim free a wode yi akrante wonim free what can free afidie yo what can say free american na free ya ni matiase trap who can say then free you trap na papa ada na fe na ba be so gapem wo de actually you wi achia me nchan na asam na kana ni bresem ba e ni bresem an se di de egbere oh not na hwe obonfo a wako guram akosum free wo resum free ayi akrante na akrante na mo na ho den na say wo ye picture me da say won fa na mo no se corner me sum free ni ya wa ba betom and nintin na proactiveness was sa in some kind mo no ehia pa to pon mu yes sir omampanyin tuanamon yamfi yafanya pato twan as proactiveness no omampanyin boss no anka nyanna na ehia sa proactiveness no anka se otu sa na mon ntem datie me wi me kasa no omampanyin da bi on kasa na yamfa nya manyo se no ka asem bi na asem no me yam shebe ni o kan ni se political na se nuanom bi a me nkan wo brofo no mpreko na ewi a se bit match se we de brother da roma ketu bi pe ni o kan ni o se I know some political actors will want you to believe that our current numbers represent a failure on the part of government. Do not begrudge them. They need to make such comments for their political survival. President Akufo Addo asemo kan ni. But as I say me say Bible quotation anamewa. Sa me enye nsagu anampaibo. Eya manyosem kasa. Eya amanyosem kasa. Ono to food the bia say yen exactly yen ya manyosem yen. Kasa we ni kasa say ebi mu pese omo de esa ma omo mfanye sa ana wan kan sa. Ni o kasi so ne say oh mo ma won kwan ebi no pese wo kire say abanga na mo nti otui no number ne kosoro that's ni padodo na nya bi nti e kire say oman no ya faili. Do not begrudge them. How ma won kwan no won ka because they are doing that for their political survival. So won an kasa ansem na won amanyo sem ko na wo ye no enia nyina so. Man panyin kasa pa be ye mpanga bi sani. Otwe politics bem. Aha na ye ba na be kire se man panyin. Leadership is cause. All other things are effect. Yama omra, yama osika, yama utumi, yama oniema hro hwe Taiwan. Wanga transes as ye hwe na enkosura akopem se nua beba fomo. Enye nyame amasa. Amanga hro tuanamon. Eso adena no. Hwe yayi me de me hu anti me de kasa enne
passionately and say ye pese ye tu anamon a Okay, so you. yemma pretense no badoti yemma pretense no na boni for mami ye anamon tum thank you titru omanpanyin ene aban imofo thank you mami ko Facebook